uJesu wathi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wonke wakho nangengqondo yonke yakho. Yilo umthetho wokuqala nomkhulu. Nowesibili ufana nawo wokuthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ule mthetho emibili kubambelele umthetho wonke nabaprofeti. Masivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaNkulunkulu nokuphila ngothando nangokuthula nomakhelwane bethu. Singahlala. Ukholwa ngiyabeka isandla sami phezu kwekhanda Sengiyamethemba
Siyabonga baba igazi lakho owasithenga ngalo wasenza abapristi ebandleni likaNkulunkulu. Sibonga ukuthi sathi singafanele Nkosi wasenza sonke safaneleka. Sibonga ukuthi wasithengela le ndawo asimile kuyo ngoba sifanele, asikhonzi ngoba sifanele, kodwa sikhonza ngoba wasichithela igazi lakho. Ngalo siza ngesibindi phambi kwakho zifafaziwe inhliziyo zethu. Sibonga ukuthi ngalo wakhombisa ukusithanda nakuba singcola njalo njalo, nakuba sahluleka njalo njalo, kodwa igazi lakho liyasikhulumela. Yilo leli umbhali athi likhuluma okungcono kunelika Abela, ngoba elika Abela lamemeza ukuthi asiphindiselwe, kodwa leli lamemeza intethelelo. Siyabonga baba intethelelo yezono. Siyaqhubeka siwamukela lo musa ongaka owasenzela wona ngoJesu. uNkulunkulu somandla, baba wasezulwini, sivuma sizisola uba sibonile sineqala lokucabanga nokukhuluma nokwenza nokuphutha, sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho uKristu inkosi yethu. Usenze sikukhonze ngokuhamba ukusha, udunyiswe igama lakho. uNkulunkulu somandla othethelela bonke abaphendwa ngoqinisekileyo makanihawukeni, anithethelela izono zenu anikhulule kuzo, animisa aniqinise kulungeni konke ngoJesu Kristu inkosi yethu. Masikhuleke uNkulunkulu weziqalo ezintsha, siphi isibindi sokuba siphenduke sikulandele ngokuthokoza kuzo zonke inselelo zokukhonza ngokwethembeka ngoJesu Kristu ongukukhanya nensindiso yethu, ophile busa kanye nawe nomoya ingcwele, uNkulunkulu munye phakade naphakade. Sizolalela isifundo. Mkhulu yesabeka wethembekile, amen. Mkhulu yesabeka wethembekile, Jesu mkhulu yesabeka wethembekile, Isifundo sethu soqala sitholakala encwadini kaSamuel wesibili, isahluko se-11. Sizoqala ukufunda esahlukaneni sokuqala sigcine kwisahluko se-17. Our reading is taken from the book of 2 Samuel, chapter 11, from verse 1 to verse 17. Kwathi sekwedlule unyaka, ngesikhathi amakhosi aphuma ngaso ukuyotlasela izitha zawo, uDavide wathumela uJowabe nezinceku zakhe noIsrayeli wonke ukuba bayoshaya babhuqe abantu bakwa-Amoni. Balivimbezela iRabha, nokho uDavide wayeseJerusalema
ngaleso sikhathi. Kwakungesikhathi sakusihlwa lapho uDavide evuka embhedeni wayesehamba ophahleni lwesigodlo sakhe wabona owesifazane egeza. Lo wesifazane wayemuhle ngokwedlulele ebukeka kahle. uDavide wathumela wabuza ngalo wesifazane wathi, lo akusiye yini uBathisheba indodakazi kaEliyamu ongumka Uriya umHithi na? uDavide wathumela izithunywa ukuba zimlande, wafika kuye walala naye. Ngokuba wayesehlambulukile ekungcoleni kwakhe, wayesebuyela ekhaya. Owesifazane wakhulelwa, wathumela ukuba kuyobikelwa uDavide wathi, ngikhulelwe. uDavide wayesethumela kuJowabe ethi, thumela kimi uUriya umHithi. uJowabe wamthumela uUriya kuDavide. uUriya wafika kuye. uDavide wayesebuza ukuthi unjani uJowabe nokuthi impi ihamba kanjani. uDavide wathi kuUriya, yehla uye endlini yakho ugeze izinyawo zakho. uUriya waphuma esigodlweni senkosi. Inkosi yamthumela isipho, kepha uUriya walala ngasemnyango wendlu yenkosi kanye nazo zonke izinceku zenkosi yakhe, akahlelanga endlini yakhe. uDavide esebikelwe ukuthi uUriya akehlelanga endlini yakhe, uDavide wathi kuUriya, awuhambanga yini indlela ende na? Pho kungani ungehlelanga endlini yakho? uUriya wathi kuDavide, umphongolo, uIsrayeli noJuda bahleze emadokodweni. Inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami bakanise endle. Pho mina ngingangena kanjani endlini yami, ngidle, ngiphuze, ngilale nomkami na? Ngifunga ngiyagomela phambi kwakho, angisoze ngakwenza lokho. uDavide wathi kuUriya, hlala lapha namuhla, nangomuso ngizokuphindisela emuva. uUriya wahlala eJerusalema ngalolo lusuku nangomuso. uDavide wambiza futhi wadla phambi kwakhe, waphuza waze wadakwa. Waphuma ebusuku wayolala embhedeni wakhe kanye nezinceku zenkosi, akazange ehlele endlini yakhe. Kwathi ekuseni uDavide walobela uJowabe incwadi, wayiphathisa uUriya. Encwadini wayebhale wathi, miseni uUriya phambili lapho impi ishisa khona, bese niyahlehla ukuze abulawe afe. Ngesikhathi uJowabe esewuvimbezela umuzi, wamisa uUriya endaweni lapho ayazi khona kunamadoda anamandla. Amadoda akulowo muzi aphuma ukuzolwa noJowabe. Kwafa abantu abathile ezincwekini zikaDavide, kwafa noUriya.
umhinti. Yizwani izwi lenkosi. Amen. 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 Because as now song prayer books, that is how we will respond to this psalm. Ngihawukele iHubo 51. Useyavuma manje. Ngihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho kuthi ngesihawu esikhulu wesule izeqo zami. Amen. Ngigezisise ububi bami ungehlanze isono sami. Amen. 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 Ngokuba ngiyazazi izeqo zami, isono sami siphambi kwami njalo. Amen. 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 Kunile kuwe wena wedwa ngakwenza okubi emehlweni akho ukuze kuthiwe ulungile lapho ukhulumayo kuchachile ukwahlulela kwakho. Amen. Ebubini umame wangithabatha esonweni. Amen. Bheka wena uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni, uyongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Amen. Amen. Ngihlanze ngehisophi ngihlambuluke, ungigeze ngibe mhlophe kuneqhwa. Amen. Ngiswise intokozo nenjabulo ukuze amathambo ephulileyo ethabe. Amen. Fihla ubuso bakho ezonweni zami,
wesule zonke izono zami. Makutunyiswise nendodana nomoya wogcwele njengoba kwakunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuyakanjalo kusengaphakade. Sisamile kanjalo sothola iculo elandulela indaba enhle. Iculo 256. 256. Ito mo sa kapili
Silalela indaba enhle emenyezelwa nguMakho ongcwele. Isahluko sesine kuyaqala ngesahlukwana samashumi amabili anesithupha. Ivangeli ngokukaMatthewu ongcwele isahluko sesine. Start reading from verse number 24. Wayesethi kubo, kuqapheleni enikuzwayo ngokuba ngaleso sikhathi isilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso kuze kwenezelwe ngokuba onakho uyakuphiwa kodwa ongenakho uyakwamukwa ngisho nalokho anakho. Wayesethi umbuso kaNkulunkulu unje ufana nomhlwanyeli ophonsa imbewu emhlabathini alale avuke ebusuku nemini imile imbewu ikhule kodwa engazi ukuthi lokho kwenzeka kanjani. Umhlabathi uthela isithelo ngokwawo uqala ikhaba ukukhahlela kuvele izikhwebu bese kuba nezinhlamvu ezipheleleyo kuso. Uma isithelo sesivuthiwe ngokupheleleyo usingenela ngesikela ngokusheshsha ngokuba sekufike isikhathi sokuvuna. Wabuye wathi, ngabe umbuso kaNkulunkulu siyakufanisa nani na? Mzekeliso muni esingawuchaza ngaso na? Singawufanisa nenhlamvu yesinaphi ethi incane kunazo zonke izimbewu ezisemhlabeni kodwa kuthi lapho isihlwanyelwe ikhule ibe nkulu kunakho konke okumilayo, ibe ngamagatsha amakhulu, izinyoni zezulu zakhe izidleke emthunzini wayo. uJesu walisho izwi kubo ngemzekeliso eminingi enjalo ngokwamandla abo okuzwa. Akazange akhulume lutho kubo ngaphandle kwemzekeliso, kepha sebebodwa ngasese wayesebacacisela bonke abafundi bakhe. Evangeli likaKristu leli. Of the Nicene Creed sizovuma ukholo lwethu, page 108 encwadini zokukhuleka. Uyise,
thina bantu nokusisilisa Yesu wayinyama ngomoya omgcwele kuyo intombi uMaria futhi abethelwe isithambaneni ngenxa yethu ubhodi Yes,
Likhona
words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, Lord God Almighty. May I speak in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ngithatha lithuba ndibulise utata umfundisi uCanon Ngema, ndibulise all the bishops, clergy at large, and the clergy spouses. Ndibulise ibandla lonke likaKristu egama lenkosi uYesu. Amen. uKristu inkosi, uKristu inkosi. Protocol observed. Amen. Emalanga ndithanda sibambe indawo zibe mbini sizothandaza. Isifundo sokuqala besuka 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 17. Esesibini Ndumiso 51 verse 1 to 7. Esesithathu incwadi yomvangeli uMarko isahluko sesine. Malibonke igama lenkosi uYesu. Amen. Halela ke sibambe ezindawo uba wazibeka enhlizweni yami emalanga. Babe bekhona apha evekini uba singayibamba inkonzo singena kuyo ayizuvutha mhlawumbe ayizuba njengomfundisi umbuli nje ebejike rufini nje asizujika rufini but funa sifundisene ngezinto ezimbalwa. Libonke igama lenkosi uYesu. Amen. Sibambo kokuqala kwisifundo sokuqala ukona kukaDavid. But into endihalela siyijonge ekoneni kwakhe uye wenza ntoni na. Mhlawumbi sibuyela umva kancinci kwabe bekhona kwintaba ebezikhona apha. Uthe uThixo ngenye imini apha kule ntaba uzohlanganisa ibandla lakhe arhalela ukuhamba ngalo ngoku nangomso. Wathi uThixo ngenye imini apha sihlangene uberhalela into yobana siqale mhlawumbi ngakutsha. Ndacinga uba ngenye imini ndidlula apha eDurban ndibheke enkomfeni ndabona umbhalo kwenye indawo endicinga uba kuse-correctional service ibhalwe qala kabusha. So kwabekeka entliziyweni yam ukuba uThixo xa sihlanganisile apha silibandla lakhe eberhalela into yobana siqale ngakutsha. uDavide umoshile. Sayibamba sonke. Babe sobiza ngegama lesikhosa ke besawuthi wenze amanyala. Ngazi ngokwesu. But ngapha kuthi besawuthi wenze amanyala. But kwenzeni inyala lakhe akubonakali eliguqukela ncam. Wabeka uba wenhlizweni yam ukuthi inkonzo yokuqala efanele singene kuyo this night yinkonzo yenguquko, inkonzo ye-repentance. Wayibeka uba wenhlizweni yam ukuba akasukwazi ukuhamba nebandla elingaguqukanga ngoba yena unguThixo ongcwele. Kule yam inkonzo xa singena siba nomthandazo othi, Lord God Almighty, in penitence we confess that we have sinned against you through our own faults, in thought, in word, and in deed, and for things left undone. Sometimes there are things left undone that we need to repent of to the Lord. In penitence we confess. So asizukwazi noma siqala unyaka sihlangene ngalomhla
zibele ngobusuku ekhaya because kwangafuna samexweza late ngumama ndathi xa ndingena khona kwathiwa egeyithini siyakhulula ijezi ndakhulula ijezi ndayishiya egeyithini ndathi xa ndizongena emnyango wale ndlu kwathiwa ziyakhulula isihlangu ndakhulula isihlangu. And then as I was looking at uDavide kuye yabuya lenkonzo yayisenziwa kule nkonzo yokukhulula kwabakhona into ethe enhliziyweni yami uThixo akangeze agalele kwiglass equbudileyo but benida iglass that has been emptied off and then he will be able to pour something inside. uDavide wezinhlonti emoshe enjalo umgezele ukugeza kuni kuhlamba ne uthi ukugeza isibinothi yes umgezele uUria but ekubeni emdelele disrespected him uyamspire again uthi makathathwe abekwe kwi-forefront yomkhosi. Injongo yakhe kukuba ndiyazicingela unalanto ithe enhliziyweni yami andigqibanga ngale ndoda ndingayibonanga indulukile emhlabeni. Zikhona izinto umtsholi azenzayo that are plots against our lives and he will never tire until he see us dead. But what will help us is to rely on the Lord and to know who sustains you. Apha ndibhalele khona ke kule ncwadi kaMark. Kukho umbuzo ovela kabini apha. Othi ubukumkani bamazulu buzofanekiswa ngantoni? Uba ngabana singabuza apha kuKenon Ngema sibuza abantu balapha bazofuna ntoni? Anganayo impendulo ethandabazi na. But we are gathered here from various angles, from various tribes, from various areas. Utubawo enhliziyweni yami ubukumkani bamazulu buzofanekiswa naba bantu abahlela apha ententeni this night. Then uhlobo lwabo lunjani? Luhlobo labantu ekufuneka noba benezinto abazidinga okanye abazifuna kuThixo kodwa bengangxamanga. The farmer when he plants uyayifaka imbewu emhlabeni. There are two types of a farmer ezinikiweyo apha kwesi scriptures kaMark. The other farmer itha iBhayibhile, he do not look after the seed. No, ayayilunguza ajonge uba kwenzeka ntoni na. But iyaqhubeka izikhulele. But ndabamba into okubana okokuqala imbewu ifakwa emhlabeni ife. Wathi ubawo kum ibandla azohamba nalo ngo-2026 libandla elizofa. Die into self. And it azosincedisa when you die into self, it will be taking the yoke daily, every day, every minute you die. There is not a minute ozothi feel and because uThixo uyayibeka intoba sometimes into yenza ibandla lingakhuli sizibhorho zempheli. Ebecinge uThixo sifile phathi kuyaqhubeka ebandleni bayavuka andazi igama labo sizibhorho zembewu. Becinge ukuba imbewu ifile kodwa uba uyayibeka intobana ebedinga uba siqale ngabutsha sife sitshone emhlabeni ekubeni uba sifile
the sickle. Because mhlawumbe uzoleqa ekuvuneni kanti isikhwebu esi siselihlaza. But ubawo ubelidinga ibandla elizosihlambulula. Ubawo ubelidinga ubethule bevekeni ukuthi inhliziyo etshunqileyo andiyideli nje. Imbewu azohamba nayo uThixo ku-2026 yezovuma ukufa. Itshone emhlabeni. Yakuba itshone emhlabeni ilinde. No matter kuzofika imimoya okanye kuzofika imvula okanye kuzofika imbalela ingabi nalo ithuba lokukhula kakuhle. Mhlawumbi le mbewu ebezoyilinda uThixo ngokwakhe ifikelele kwi-majority yalo uThixo berhalele into yobana ubelindele uba ngoku seyikule ndawo sengathi ubawo uthi ikhona indawo ebesilindele sikuyo silibandla lakhe umzimba wakhe kodwa sikakafiki because we rush things. What will be the kingdom of God be likened into? We sing every day. Oh, kumkani, bakebunga, saigu, pela. Oh, kumkani, bakebunga, saigu, pela. And uhlala phansi ke ngokucinga uba if sithetha ngobukumkani obungasuphela sithetha ngobukumkani obuzosetyenzwa ngumuntu ovumayo ukuba uKristu uyinkosi. Ubukumkani obungasuphela, the kingdom that we think we are waiting for, it is the kingdom that needs ukusetyenzwa mihla namalanga. Sife, die to save. Take the yoke. His yoke is easy. His burden is light. I found him so. I found him so. He led me by day and by night. Where living water flows, his yoke is easy, his burden is light. I found him so. I found him so. He led me by day and by night, where living water flows. If we are here this evening, it should be a prayer for me and for you. Yes. To say, Nkosi, ndiqalise kabutsha. Uba Nkosi ndingena kule jokhwe, what is going to help me is to be yoked with him. Because if you are not yoked with him, izokusinda uyilahle endleleni. Ube ile mbewu ingasuntshula. Sikhuze sibuze uba hayibo kwenzeka ntoni kubani kanti you decided to go alone with your yoke. Inkabi zibotshwa zibe mphini esipanini. But if you decide to be yoked with him, uzobukhomba indlela, uzobugayida endleleni, uzobuqondisa endleleni, uzobufundisa endleleni, and his kingdom will come. Hallelujah. But kulamalanga sidilishana nabazalwana abalahlekelwe ngumonde, abazalwana be-shortcut, abazalwana bathi uba ilungi
nayo plan B. Kuruba uthi be yoked with him. And ndibambi ntoba ejokhweni uyancekelela. Because awuyazi mhlawumbi umgama ozawuhamba. But when you are yoked with the Lord, the burden will be light. And you will be able to withstand all types of weathers that comes into your life. Uyiside ezolileyo ifumile emhlabeni ilindele ukukhula istage nestage. May God help us eqala ngam to be patient. Because uba ubeka into mana there are greater heights and greater levels He would like to take us into. But asizukwazi ukufika because we are not patient. Patience is the fruit of the Spirit. Ubawo ulindele nobe ubona umthi ukude kodwa bezilindele iziqhamo. Ingathi amalanga usenga ngesiqhamo sokubekezela. Ingathi ubawo uzothi xa kuqala unyaka ube singabekezela kuzolunga. Asizusuka sihlume sibe sisikhwebu ungaqalanga waphuma emhlabeni wafela zafika intaka zakhe injwane zahlala phezu kwakho zacinga kuphelele kusemzini not knowing usazohluma amakhasi. May God help us to withstand and be patient with the stages. Ikhula le plant ithi kancinci kancinci, and then uba uyabeka ukuthi this one of the mustard seed the farmer looks after. Uba uyibekile yacaca ngolesithathu ukuthi ukhona umuntu umoya igcwele wokuselekelela endleleni yethu. Xa kuphelelwa ngamandla ukhona umoya igcwele ukutangezelela amandla. Ibeke yatheya ibhayibhile siyafika intaka zokhele phezu kwalesidi. Iphinde yobize ezinye nezinye zokhele phezu kwayo. It is the time in life when you think you are stuck with your life. Ujonga ngemva, ujonga ngaphambili. It is the season that is going to pass. Isazintaka zakhela sikayiqaphela isidi. Sengathi mhlambi bewungakho umuntu ongazihlebela kancinci ukuthi usazohluma lo mthi ube sisihlahle sivuthiwayo. But into zosinceda i-patience. No matter how long is your journey or how wide it would be, but if you are yoked with the Lord, He will clothe you with the power of the Holy Spirit. And then you will spring out. Says yasuka intaka. Sewuyakhula. Sewuyakhula. Sesiyavela isikhwebu. Sethi nathi xa sizojonga sesingafula kumbona lo. But abanye bangxamela ukuthi sekungafulwa. Kodwa ngekabili ixesha lokufula. There are two stages emboneni otyiwa ngazo. Lixesha lokufula when uyokha uzokwenza ibhaqolo. You are still tasting balombona lembewu iphethe kanjani. And then there's a second and the last stage emboneni. It is the time yobafuna kuvunwe uzoqhutywa udistributwe usiwe ezifama uyothengiswa kusithi ulungile. But emoyeni wami ingcolo uyabeka ukuthi uba sizojamba
sithi sisekumbona wafulo sitsibele ngqoweni sizobambeka family yokubhula. We will not make it. Because there are those big machines. Payubona uyagidisela ujonga lobuhambe kanjani. So ukubona right uzophuma emathinini umpha uphume ekaleni umbona uphume ekaleni. But ubungena kubona wafula uzohayeka nompha. May God help us to be patient. What can we say? The kingdom of God is like. The kingdom of God is likened to those people who are not going to listen a lot to the outside world. But the kingdom of God is likened to those people who are going to listen to the inner man as they are dead and they are under the ground waiting for the right time to sprout out. All by itself, the seed cannot make it. All by itself is man and is man. I suppose. Is man all by itself, it will not make it. But the seed that is going to make it and withstand all the procedures. If we move forward, emthinini kusithi ulungile, ibese iyabhulwa, ubese kuphuma umphangapha, sekuthiwa ke ngoku mbona wami omhle, so ulungile ke ngoku ukuthi singakukhupha sikuse kwindawo ongayothengiswa kuso. uThixo usilindile njengebandla lakho ukuthi angayohomba ngathi. Kodwa uhalela into manaqala silinde sikhule kakuhle. Istage nestage singafuna ukuba ayobukisa ngathi sikumbona qifi wakufulwa kanti yena belindele ukuhomba ngombona omhle ogqibekileyo okhulileyo. The kingdom of God will be likened to those. Sometimes abanye bethu singaba bezisithi ezizothwala kakhulu. Ithi ke ngoku le patience uyithenga imihla namalanga ukuthi Nkosi le branch undithwesisi sihlahla undithwalise sona ndipha amandla Yesu okusithwala ndize ndiyofika ekugqibeleni lisukiswa libathazwe igama lakho egameni loyise nelonyana. Jesus. Praise the Lord. Yenipegu thando lwakhe asinike noyise sithike abantwana futhi usa bonke moya wakhe ejisweni uyisima abiso ufakaza
Yabusa, sizothandaza bazalwane. uNkulunkulu ukhuluma ngejoka, uthi asibe joka linye naye. Hayi bakithi, ijoka lokwenza ube faithful kwi-assignment kuze kube sekugcineni. Hayi bazalwane, hayiye kwi-assignment, alilahlwa phansi ijoka. Angazi noma nimzwile yini uThixo, alilahlwa phansi ijoka. Noma ilanga lingashisa, emini uyithola inkabi silokhu inamathele ejokweni. Yilapho bona khona amankonyane akade engafakwa ejokweni ehambisana nonina malishisa ilanga. Athi amankonyane, by the way, asiboshelwanga ajokola hambe, kodwa sisajokweni noma liyashisa noma libalele siyahlala. Akusuku ejokweni, cela ngesibe ngenyawo sizothandaza. Akusukwa ngoba mfowethu, akusukwa ejokweni. Hayi ndabazitha ngazi noma niyambona yini uUriya engafuni ukusuka ejokweni, noma esephuziswe uphuzo namandla wadakwa uUriya, kodwa uUriya faithful kwijoka. Uthi umphongolo usempini, uJowabu uthi angikwami ngizohlala ejokweni. uNkulunkulu ukhuluma ngejoka emini ukuthi asiye ejokweni. Korabashatalabasiya, khuluma ngejoka ukuthi asiye ejokweni ngegama likaJesu. Hawu Nkosi yami, ndabezitha, xolisa mntwana, kuyaxolisa ndaba, xolisa amageba, ngiyacela ukunikeza le microphone usithandazele, senzele umthandazo. Aliyekwa ijoka, aliyekwa ijoka, ayiyekwa i-assignment. Ayaya, noma usuphethe incwadi ekhuluma ngokufa kwakho uUriya, incwadi ethi uzobekwa la ibishisa khona uUriya, kodwa uUriya ijokwe aliyekwa. Noma uyabekwa kwi-forefront, noma uyaphondwa nilwaphi, aliyekwa ijoka uUriya.
sibonga uNkulunkulu ongcwele ntambama somandla yithi laba uNkulunkulu owasivulela indlela yithi laba uNkulunkulu owasiqalela uhambo awuNkulunkulu ithina laba obuya kithi ntambama uthi kucela siboshelwe nawe ngempela weNkulunkulu sisodwa ngeke sikwazi ukuhamba sesahluleka ikhathe eziningi uNkulunkulu sizama ukuhamba akuhambeki uNkulunkulu akuhambeki Sisabelo bizweni oluthi uzani kuboshelwe nami uzohambeka sisabelo bizweni oluthi vumani sihambe siyafumana simakade mthetho wakhona siyathanda uNkulunkulu uNkulunkulu umthetho wethu siyathanda inkonje siyahluleka uNkulunkulu uke baba siyathanda njengoba uNkulunkulu sisuke ngalo zonke seswe lakithi sisusa ukuthi umthetho wethu siyathanda uNkulunkulu umthetho wethu siyathanda uNkulunkulu uNkulunkulu sila entabeni emsebe uNkulunkulu intabe siletha ngey'ndlela zethu ukuthi uNkulunkulu siyathanda ukuhamba nawe siyathanda ukuba bakho siyathanda uNkulunkulu siyathanda uNkulunkulu uNkulunkulu ongcwele sinqande njengomalusi enqanda umhlambi uNkulunkulu ongcwele sinqande njengalophethe isihlwebhu ma eyibuyisele emseleni sibuyisele uNkulunkulu sinqande ngcwele yakithi endala ezulwini sinqande somandla sibuyisele sasike salwa kwase kwaxabana amajoka ney'keyi uNkulunkulu ongcwele siqakaliswa uhambo uNkulunkulu wethu amajoka ethu axabene ney'keyi kugaxele uNkulunkulu sibuyise 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 sibuyise
sazenza sisho njengoDavide simakade sithi ngihawukele uNkulunkulu ngomsa wakho yasula iphambeko zami ngobele bakho obukhulu ngiyasazi isono sami siphambi kwakho simakade konile kuwe wena wedwa ngakwenza okubi emehlweni akho sibone ngemizindlo ngemicabango nangezenzo nangokufisa okubi enhlizweni zethu ngenxa kaJesu Kristu sithethelele iphambeko zethu samukele uNkulunkulu ntambama sondele esakramenteni elingcwele kakhulu sondele emzimbeni wahleshulwayo sondele egazini elachithwayo sawukele wena ongcwele sawukele wena olungileyo akukho nokodwa uNkulunkulu kulunge sakwenza kodwa wena uNkulunkulu ulungile nomusa wakho umi phakathi thatha udumo nenkazimulo kuze kuwe ngoKristu Jesu umsindisi wethu amen. Ngiyacela bazalwane siqhubeke sime ngenyawo mhlambe kuzoba nje nomkhuleko engicela ukuthi uNdabezitha asilide kuwo kunomntwana igama lakhe uSibusiso umzali wakhe ukhona la kuthiwa isimo asisihle ngasekhaya so kucelwa nje ukuthi ke senze lo mkhuleko oyispecial bazalwane simemeza uNkulunkulu wakule ndawo uNkulunkulu ofohlayo uNkulunkulu onamandla okuthumela izwi lakhe liyofika noma thina singekho silapha ngomzimba kodwa izwi lakhe linamandla okuphuthuma lidlula umzalo la liyofika ekhaya lidile nesimo egameni lika Jesu sizovumelana noNdabezitha esakhuleka uma umzali kuukuthi usekhona lapha ngaphakathi siyacela ukuthi asondele ma engakasuki la esekhona ngaphakathi angazi ukuthi umfundisi uNcobo ungakuphi kodwa uma umzali esekhona ngiyacela ukuthi asondele egameni lika Jesu. Libongwe abantu libongwe izigemos aliko
sikhuluma izwi lokuphila egameni elinamandla likaJesu owafa wavuka. Siyamemeza ezweni lokufa, sikubizela ezweni labaphilayo, sigabula amaketango okufa, sehlulekisa amandla okufa. Noma ngabe kuze kanjani, noma ngabe kuyinhloboni yokugula, siyakwehlulekisa egameni elinamandla, igama likaJesu Kristu uMnazaretha ongcwele. uNkulunkulu sikhuluma ukuphila, sithi vuka kulolo cansi, phakama ngamandla, ayivusa inkosi ethuneni, phakama ngamandla. uJesu wavusa ngawo uLazaru, phakama ngamandla. uJesu wavusa ngawo abaningi ekufeni, phakama uphile egama linamandla. igama likaJesu lanikezwa abantu ukuba abantu basindiswe ngalo. Salaba likhulu kunale ingelosi, likhulu igama lakhe, liyaphilisa igama lakhe phezu kwabo bonke abagulayo. Khuluma izwi lokuphila uNkulunkulu, khuluma izwi eliphilisayo. Suka amandla empiliso, suka phezulu entabeni emsebe, wampe ngamandla kaMoya Ingcwele, ubafinyelele endaweni abakuzo. Ufike ubaphakamise uNkulunkulu wephiliso, baphilise uNkulunkulu ongcwele. Baningi esibasho ngey'nhliziyo, baningi esibakhumbulayo kulo mthandazo. Kuwona wamandla uNkulunkulu, ngikhulekela umfana omncane uSoyi oseSwitzerland. Ngimkhulula emandleni obumnyama, ngimkhulula emandleni okufa, ngimkhulula emandleni kaSathane ngegama elinamandla likaJesu. Njengoba sithandaza sishisa iy'godlo zonke zobumnyama, sihlakaza yonke imihlangano yobumnyama, sihlakaza ngegama likaJesu, sihlakaza phezulu emkhathini, sihlakaza ngaphansi kwamanzi, sigijima umhlaba wonke uNkulunkulu, sigijima ngamandla kaMoya Ingcwele, sigijimisa izwi lokuphila, sithi geleza philiso, bavusa emacansini okufa, baphakamise igama likaJesu, abasukume baphile ngegama likaJesu Kristu. Lalela Sathane nempi yakho, uJesu wakwehlula eGolgotha, wakuqeda amandla wathatha, wabuza futhi wathi kuphi ukunqoba kwakho, wathi luphi udosi lwakho, awunawo amandla. Lalela ngimemezele, inqobile ikhonyama, inqobile ikhonyama, inqobile ikhonyama, yonke iyajuda, inqobile ikhonyama, inqoba amandla okufa nethuna, inqobile. Hallelujah to the Lamb of God. Ake sinikeze uNkulunkulu udumo, shaya izandla simemeze. Kwenzekile. Wayenamandla, abonejela nabo
namuhla